Nikio gicajama kiria kiratumukire gatagate ka mucii wa Eldoret. Bica iria ironania nduthurano gatagate ka endia miariro na borithi na iria irehete ndereti nene mitambo-ini ya ukinyaniria kuona ironania maabitha a borithi makihura onjoria na kuharagania indo ciao. Endia aya magitete iguru ria hathara iria imatungite na magacakaya kiria marauga ni kuhinyiririo ni maabitha a ugitiri kaunti-ini ino. Tukishakopa hiyo mzigo tunapanga kwa barabara tuweze kuuza ili jioni tuweze kulipa mkulima. Lakini kwa jana tulikuwa na deni kubwa sana. Tunanyanyaswa juu tunateswa, vijana wetu wanapigwa, sisi mizigo yetu inamwagwa. No munene wa ugitiri thirikari-ini ya kaunti ino ni ateteire maabitha a borithi akiuga onjoria aya makoretwo makinyitanira na ekinai na kwagagia muingi matharaita maya makirikana nimo makoretwo makihuthirwo. Ile vitu wanakatanga naye machungwa ndio inatan kuwa silaha ya kupiga askari. Ningi marerikana ni makoretwo makiendia njohi ngananie na dawa ingi cia kurevya. Wamejisanya pale na wanauza bangi, wanakunywa pombe, hata wameenda to an extent kwamba wanatengeneza pombe ambaye wanaenda kununua makaratasi kutoka nchi jirani. No endia aya ni mareganite na uhoro uyu na makoria maabitha a borithi magacirithia ugitiri handu ha kumahamurithia. Maneno ati ya bangi sijui na nini hiyo hapana. Sisi ni wafanyi biashara, tunaomba kufanya biashara. Maneno ya kukabiliana na polisi sisi hatutaki. Andu matanyihire 50 ni maikitio ngono kurumirira njukaniriro ya muthenya wa ira. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Gathoni wa Jihia.